Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kumakhosi i-Kaizer Chiefs during isikhathi sewindi ke lama-transfers la ngoJanuary ke since liqalile i-Kaizer Chiefs kuma clubs amakhulu iyona club esingayibonanga isayina noyedwa umdlali, kodwa ke ekubikwa ukuthi ke likhona ithemba elokuthi ke i-Kaizer Chiefs kukhona umdlali oyedwa engase imsayine i-Kaizer Chiefs. Kubikwa ukuthi ke amakhosi angase asayine i-middle fielder from i-Golden Arrows uSiyanda Ndlovu. Ekubikwa ukuthi ke ngathi ke ingxoxo seziya ngasemaphethelweni ukuthi ke i-Kaizer Chiefs imsayine lo mdlali ke kubonakala engathi i-Kaizer Chiefs ingase iqhamuke nge-deadline date ngomhla ka-31 ekuyena ke uJanuary ke i-Kaizer Chiefs impela ke kubikwa ukuthi ke lo mdlali ingase ke imsayine i-Kaizer Chiefs lapha uSiyanda Ndlovu from i-Golden Arrows. Like ivideo, subscribe ku-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la nisale kahle.